смотрим какой-нибудь кино какой-то сюрприз. Это определяет нормально, пойдем сходим.
Terus kita sekarang nekat ya di sini dengan arah nih. So ini bro, jam 10:30 ini upload YouTube dulu.
Oke, segini dulu video kita pada hari ini. Kita upload lagi. Dan makasih ya, kita see you di video berikutnya. Bye bye.